Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rutende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa mbere w'indwi kwigenekerezo rya 24 mu nyonyo 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Ni imirwano ikomeje kugenda iba hagati ya M23 ndetse na FARDC aho muri iki gitondo ruzindutse rwambikana muri teritwari ya Walikale muri Oso Banyungu mu bice bya Wariyo Yungu. Urugamba rukomeje kugenda rufatira intera rukaba kandi rukomeza kuva ku munsi w'ejo hagaragaye gukoreshwamo artillery ndetse na za reconnaissance drones. Imyiteguro ku munsi w'ejo yari ikomeye. Turabwira ibiri kubera mu duce twahitwa Kalenge, ahitwa Ruhando, ahitwa Buhimba n'ahitwa Kumiya. Turaza kandi kureba heavy gunfire zikomeje kugenda zigaragara muri ibi bice. Turebe defensive position, turaza kandi kubabwira ibiri kubera mu bice by'ahitwa Buhimba. Turebe dernier rivero, turebe ibiri kubera mu bice bya Walikale. Turabwira kandi corridor mitrailleze iri kugaragara Kimiya, Totongoro, Karete na Musenga aho urugamba rukomeje. Turaza kubabwira kandi ibiri kuba nyuma y'ifatwa ry'amahanga n'ahitwa Kibanda nyuma ihakurikiyeho Buhimba ku cyumweru. Turabwira rero unité de rite abasirikare n'intozwa abazanwe. Turebe section za jeune militaire, turebe kandi drone de surveillance, turebe platoon zidasanzwe zifite imbunda ziremereye za 90 mm ndetse na 120 mm. Turaza kandi kubabwira infantry mécanisée, turebe kandi biri kugenda bigaragara za ambushing ndetse na attaque de continuellement zikomeje kugenda zigaragara. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'ibiri kugenda bigaragara byishyiraho rya command avance. Turareba kandi unité ndetse na za small tactical unities ziri kugenda zizanwa mu rwego rwo kugira ngo zikore defensive positioning. Turaza kureba ibiri kubera mu misozi ya Nimbibi n'ahitwa Kimuya. Turaza kandi kureba ibijyanye na reconnaissance drones, turebe kandi ibijyanye na compagnie eshatu ndetse na deux sections ndetse na za unité de jeunes. Turaza kandi kureba ibijyanye na Fdnb cyase za PKM na za RPG7 zikomeje kugenda zigaragara mu bice bitandukanye. Turababwira ibijyanye n'akazi gakomeye kari gukorwa na FARDC na Wazalendo mu buryo bwateguye buzwi nka defensive lines nk'uko rero bigaragara. Turababwira rero fire support points za PKM ndetse na za MAG na za RPGs zikomeje kugenda zikoreshwa mu rugamba. Turebe kubera kuri Axi Buhimba Kimiya, turebe biri kubera kuri Axi Buhimba Ruhando hashyizweho observation post ndetse n'urugamba rukaba rwatangiye mu buryo budasanzwe. Turaza rero kandi kubabwira ibiri kugenda bigaragara bijyanye n'amavugurura akomeye y'imirwano. Turebe rero tactique de repli organisée cyase ibyo twakwita mu cyongereza retreat organization. Turebe kandi bijyanye na regroupment iri gutegurwa mu gace kahitwa Ruhando. Turaza kandi gukomeza tugende tureba byose bijyanye na blocking position ndetse na far back position na cover fire. Turaza kandi kureba ibiri kugenda bibera akurax ya mbere ahitwa Buhimba Akobo Kimiya. Turebe ibiri kubera Buhimba Ruhando Kimiya, turebe uko ibi byose bihagaze. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera mu nzira ya Ntoto aho bigaragara ko axi ya Walikale Goma unyuze Ngoro kuri RP Walikale Goma ibintu ntibyoroshye. Turaza kandi kureba ibiri kubera kuri axi Musenge Karete Mera Vie route nationale numero 3. Turaza kandi kureba ibijyanye na axi Rubutu Maniema, turebe ibiri kugenda bibera muri centre ya Walikale. Turaza kandi kubabwira uko ibintu bimeze mu buryo bwa gisirikare. Imuzero turebe mu buryo budasanzwe biri kugenda biba. Turebe offensive de grande avengre, turebe kandi bijyanye na unité de intervention rapide iri mu kazi gakomeye mu bice bya Buhimba Kimiya. Turebe kandi uburyo kuri ubu ngubu surveillance alienée imaze guhinduka kuva muri aya masaha y'igitondo. Turabwira kandi iri kubera mu misozi yahitwa Tunda, Buyora ndetse na Mera aho rero bitangazwa ko kuri ubu
urugamba ruri kurwanwa na babandi bizi gisirikare bifashishije ikoranabuhanga kuko rero ibintu bizakomeye mu gihe kandi bigaragara ko hari gukorwa counter attack ku murongo ndetse bikaba bikomeje kugenda bijyana n'ibiri kugenda bibera mu bice bitandukanye. Banywanye muze twicarane kuri page ikomeye yanditseho amakuru aremereye yarabana n'umutekano, politique, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi. Mwarebana n'ubuzima bwa munsi, turababwira ko raporo yashyizwe hanze igaragaza ko abanyamakuru 12 bishwe ku butegetsi bwa Kisekedi, mu gihe kandi turi buze kuraba ibiri kubera i Doha, turebe kandi ibyatangajwe na ambasaderi Ngoga wa Kebuyeroni kubirebana n'umutwe wa FDLR. Uze tubane wo dukurikiye bwa mbere, ubu nibwo buryo bwiza rero hitushyonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru tubashyikiriza ngaha yibanda cyane ku mutekano, politique, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka duhite dutangura inkuru yacu mu buryo bwiramvuye. Ni kuri uyu wa mbere ku itariki ya 24 kwezi kwa 11 2025, amatsinda yo mu bice bya Wariyo, Yungu, Osoba, Nyungu na Walikale azindukiye imirwano ikomeye. Imitwe ya AFC ikomeje gusunika imirongo ya gisirikare frontline yinjira mu gace ka Walikale nyuma yo gufata Buhimba. Ku munsi w'ejo imirwano y'uyu munsi yagaragaye nk'iyikirenga, igizwe n'amasasu menshi, gukoresha terari ndetse na reconnaissance drone ndetse no mu bindi bice akaba yakomeje kugenda hagaragara imyiteguro ikomeye. Aho rero muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere ku isi ya saa 11:35 abaturage bo mu duce twitwa Kalenge, ahitwa Ruhanda, ahitwa Buhimba, ahitwa Kimiya bakomeje kugenda bumva urusasu uruvuza ubuhuha cyane heavy gun fire. Abaturage babonye indege nto za reconnaissance ndetse n'imirambo ikomeje kugenda igaragara mu misozi yitwa Buhimba, aho AFC yari maze isaha izindutse ishyiraho imirongo mishya yo kurinda ibizwi nka defensive positions nyuma yo kurasa gutwika ibirindiro by'ingabo za leta FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo bari bakomeje kugira ibirindiro muri ibi bice nyuma y'imirwano yabaye. Mu gihe rero mu iki gice kiri mu bikomeye kuko Buhimba yarizwi rero nk'agace ka nyuma sa dernier vero gafasha Walikale imbere, bikaba bivuze ko M23 ibonye corridor militarisé iri buze kubahuza n'ahitwa Kimiya, Ntoto, Ngoro, Karete, Musenge ndetse n'ahandi hafite agaciro gakomeye ku rwego rwo kugenzura imihanda. Nyuma y'ifatwa rya Mahanga, Kibanda hagakurikiraho Buhimba ku cyumweru ku itariki ya 23 z'uku kwezi. Amakuru yageraga ku nzego z'umutekano z'i Walikale yerekanaga ko AFC iri gukora regrouping ndetse na redeployment y'abasirikare bayo benshi, harimo unité de abasirikare b'intyoza section de jeune militaire bagutegura bijyanye n'inzira ndetse n'ibirindiro, drone de surveillance zo ku rwego rwo hejuru ndetse na platoon z'imbunda ziremereye nka Mortier 90 mm ndetse na 120 mm ndetse na infantry mécanisée. Ku isi ya saa 11 z'ijoro ku cyumweru abaturage bo mu gace kahitwa Marembe babonye imodoka za gisirikare pick-up militaire zitwaye abasirikare n'imbunda nini zerekeza mu gace ka Ntoto. Ibintu byose byerekana ko AFC ifite umugambi wo gukomeza kuba wafata ibindi bice. Ku isa ya saa 10:57 imirwano yo kuwa mbere yari itangiye nyuma y'aho FARDC n'inyeshyamba za Wazalendo bari bamaze gushyiraho ambushes ku mihanda yinjira Buhimba, bategereje ko AFC ishobora kugerageza kwambuka no gutera agace kahitwa Kumuya. Ku isa ya saa 11:32 nk'uko twabibabwiye, bikaba rero bizari bizarangiye imirwano ibanza ibere ku misozi yitwa Kalenge n'ayitwa Ruhando, aho AFC yakoresheje tactique de contournement yo kwigarurira mu duce dutandukanye tugenzurwa n'igisirikare cya leta. AFC rero imaze kugera ahitwa Buhimba ku cyumweru iherekeza ikoresho n'imfu ndetse ikutangira intambara mu rwego rwa logistique, ishyira command avance hafi n'umugezi wa Akobo, igabanya kandi unité zayo mu matsinda mato small tactical units, itegura imirongo ya defensive positioning mu misozi ihana imbibi n'ayitwa ku Kimuya, ishyiraho kandi reconnaissance drone hejuru y'ibirindiro bya FARDC. Ibi byose byakozwe mu masaha atarenga 18 uhereye ku ifatwa ry'ahitwa Buhimba. N'ubu rero hari amakuru avuga ko AFC yohereje kompanyi 3 z'aba infantry de section za mobile artillerie unité de jeune zishinzwe kurasa
no guca inzira mu mashyamba yahitwa Waliyo Yungu. Hari kandi platoon zifite FDM, PKM, RPG7 ndetse na mortieri 90 mm. Aha rero niho havuye imbarutso y'intambara yo mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, nubwo rero ingabo za FARDC n'abarwanyi b'abazarendo bari bamaze kwigira inyuma berekeza Karenge n'ahitwa Ruhando. Ntabwo bashatse kwicara ubusa. Mu ijoro ryo ku cyumweru bakoze ibi, bashyizeho fire support points aho bashyira machine gun za PKM na mag RPG ndetse na mortier mu buryo bwo gufasha abambere nk'uko rero bigaragara. Ku nzira ebyiri zibanze AFC ishobora gukoresha axe Buhimba Kimya, axe Buhimba Ruhando. Aha rero hakoreshejwe binoculars n'imbunda zifite telescope nk'uko rero bigaragara, bagashaka kugenzura corridor kugira ngo birinde insacrement. Ibi byose byari byakozwe mu buryo bwihuse ariko bitatomoye neza kubera ko bari bavuye mu mirwano. Nk'uko rero amakuru akomeza kugenda dushyikira bigaragaza, amasasu menshi yumvikanye cyane mu gace kitwa Lenge. Hari amatsinda ya FARDC yari yatangiye gushyiraho imirongo ya mbere First Defensive Line, imashini z'intambara Almarul zasakuzaga zisakuriza mu ishyamba rya Waliyo Yungu. Kuko rero abaduhaye amakuru bari muri bice babigaragaza, AFC iri gukoresha mortier 90 mu gutangiza imirwano indirect fire ndetse na reconnaissance drone mu kureba aho FARDC ihagaze. Tactique ya punch movement yo kugota FARDC mu buryo bw'amaboko abiri. Hari kandi unité rageri zifite agilité agarte mu mashyamba. Bikaba rero ari biri kugenda bigaragara. FARDC na Wazalendo rero bakoze counter fire bakoresheje mortier 60 mm ndetse na suppressive fire bakoresheje PKM. Hari kandi tactique de repris organisée ndetse bari gutegura regrouping mu gace kitwa Ruhando. Amasaha abiri ya mbere y'intambara yabaye akavuyo k'imirwano ikomeye nk'uko rero bigaragara muri iyi misozi. Ku isaha ya saa 8:15 imirongo yo kuri Kwimiya yari itangiye kumva urusaku rutandukanye rw'amasasu. Abaturage bari baragiye ahangaha batangiye guhungira mu mashyamba no mu misozi miremire, bemeza ko hari amasasu ya artillerie, urusaku rwa RPG, imodoka zifite imbunda nini ndetse ziri no mu ngende. Indege nto za drone zari ziri hejuru ziri mu mirwano ikomeye. AFC yagerageje ko hari de axe dosate, axe ya mbere na ya hex twakita ko ari Buhimba ukomeza Akobo werekeza Kumya. Hari kandi axe ya kabiri ya Buhimba ukomeza Ruhando werekeza Kimya. Aha naho urugamba rukomeye rurakomeje. FARDC yateguye ko igomba gukorwa blocking positions, far back positions, cover fire ku nsisiro yahitwa Kimya. Mugiro kugeza ubu bitangazwa ndetse bikanemezwa ko ku isaha saa 12:02 amakuru yizewe yageraga mu itangazamakuru yemezaga ko imirwano arimo ikomeza cyane hafi y'ahitwa Kobo. AFC igerageza kwinjira mu misozi yerekeza Kimya nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa ndetse binagaragara. Iyi Kimya rero ni inzira ya Ntoto irafunguka. Ntoto rero ni agace gafite akamaro ko ku rwego rwo hejuru mu bijyanye no mu bya gisirikare. Ntoto rero ikabikomatanye na axe Walikale Goma Viengoro, RP Walikale Goma, axe Musenge Karete Mera Via Route Nationale numero 3, axe Rubutu Maniema. Niba AFC rero yagira intego yo kugera mu majyepfo, ibi byose rero bikaba bishyize Walikale centre mu bibazo bikomeye nk'uko rero bigaragara. Abasesenguzi bemeza ko iyo AFC ifashe Kimya na Ntoto, Walikale centre iba kilometero 12 gusa uvuye ku mihanda y'ingenzi. Hari kandi corridor militaire ishobora guhuza imirongo y'intambara ya AFC kuva Masisi kugera Walikale. Walikale ifite agaciro gakomeye ku miyoboro y'amasoko y'umuhengeri yakoruta, bityo rero kuba mu maboko ya AFC bizaba ari inyungu ya gisirikare n'ubukungu kuri uyu mutwe. Ibiro bikaba biteye impungenge cyane abaturage n'inzego za civile, bakaba bavuga ko ibi bishobora gutuma urugamba rukomera mu gihe uyu mutwe ufite amafaranga. Société civile Force Vive ya Walikale yatangaje ko FARDC ikwiye gukora offensive de grand avengre. Hakenewe kandi ibikoresho birimo artillerie, imodoka z'intambara za blindé, unité de intervention rapide, drone militaire.
hakenewe kandi ko hafungurwa inzira yitwa Buhimba Kimia, hakenewe kandi gusaba MONUSCO cyane cyane igatanga ibijyanye n'ubufasha kugira ngo abaturage babashe kuba babona ibyibanze kuko bari mu byago bikomeye. Nk'uko rero bigaragara abaturage bagera ku 2,000 baremaze guhunga muri iki cyumweru gisozwe, bamwe rero berekeje mu misozi yitwa Itunda, ahitwa beyerekeza ahitwa Buyora, abandi berekeza Mera, abandi berekeza mu migi yo hakurya ya Walikale, abandi bahungiye ahitwa Rubuto. Ubwoba bukomeje kugenda bwinshi, baravuga ko hari inzu zasenyutse, imitungo y'abaturage yangirika, abasirikare b'imbere bari kwiruka bakavuga ko ibikomeje kugenda biri kubashyira mu kaga. Uko rero bigaragara kandi bikomeje kugenda bivugwa, urugamba nuko rwagenze ku isaha ya saa 1:17 AFC yakomeje gusunika imirongo ya FARDC hafi ya Kimia. Ku isaha ya saa 1:45 FARDC yakoze counter attack mu rwego rwo kwagura umwanya. Ni mu gihe ku isaha ya saa 2 zuzuye imirwano ikomeye hagati ya Ruhando na Kimia yari ikomeje. Ni mu gihe ku isaha ya saa 2:03 abaturage bakomerekejwe n'ibisasu bagiye biyongera. Ku isaha rero ya saa 2:30 amasasu yakomeje kumvikana, ariko imirongo ya FARDC iracyafite agace gato gasigaye mu misozi ya Kimia. Abaturage baravuga ko AFC ishobora kuba iri kwitegura guca mu nzira yo hagati Kimia na Ngoro. Ibi byose bikaba rero bivuga ko bishobora guteza ibyago bikomeye abaturage. Hari ibintu bitatu rero bishobora kuba AFC kabifata nifata Kimia na Ntoto. Ibi birashyira Walikale mu birometero 12 by'abarwanyi, inzira za route nationale numero 3 mu marembo ya AFC mu mujyi wa Goma yitwa Kaga. Bikaba rero ari bikomeje kugenda biba. Niba rero ibi bikomeje kugenda bishobora kuza guhindura ibintu nkuko rero bikomeje kugenda biba. esi Doha bihagaze gute ku mirongo y'imbere y'urugamba? Ni M23 ivuga mu gihe ikomeje kurwana. Reka turebe biri kugenda bitangazwa ndetse no kuri bikomeje kugenda biba. ese AFC irakurikizaho iki mu gihe amaze gusinya, ariko n'ubundi kabikomeje kohereza abasirikare, mu gihe kandi leta yasinye ndetse ikomeje no kugenda yohereza nayo ibikoresho mu bice bitandukanye. Ndakubwira ko ihuriro rya AFC rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryagaragaje ko ritumva uburyo igihugu cyabo kirirwa kivugira idoha zo kugarura amahoro mu gihe kirajwe ishinga no kwagura za gereza zo gufungiramo abantu mu buryo butajyanye n'umuco. Bikaba rero ari ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amaze iminsi hafungwa abofisiye benshi barimo abamapeti yo ku rwego rwa General na Colonel bakekwaho ibyaha bitandukanye birimo gukorana n'umwanzi, kugambanira igihugu, kunyereza umutungo w'igihugu no gushaka kugira nabi umukuru w'igihugu. Abajenali bafunzwe harimo General Christian Chiwewe wabaye umugaba mukuru w'ingabo za leta ya Kongo n'umujyanama wa Perezida Kisekedi mu by'umutekano, General Frank Ntumba wahoze ashinzwe ibikorwa bya gisirikare mu ngoro mukuru w'igihugu, ndetse na Brigadier General Benjamin Katende Batubadira wahoze ashinzwe uyu yahoje rero ashinzwe ubutasi umutwe w'ingabo zirinda abayobozi bakuru. Harimo kandi n'umuyobozi w'intara ya 4 ya gisirikare John Chibangu na Lieutenant General Pacifique Masunzo na Eric Ruhorimbere Ruhanga n'abandi. Umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo General Major Sylvain Kenge Bomisa ku igenekerezo rya 22 mu Nyonyo yatangaje ko abofisiye benshi barimo abajenali bamaze amezi bafunzwe kugeza ubu bagikorwa iperereza ryimbitse bitewe nuko bakurikiranyweho ibyaha bikomeye cyane. Ni ibintu rero AFC yavuze ko bitumvikana, agaragaza ko mu gihe idoha hari kuganirwa ku bijyanye n'amahoro, Kinshasa ho hari gutegurwa gereza zo gufungiramo abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Iri huriro riharanira uburenganzira bw'abanyekongo ryagaragaje ko kuba abajenali barimo kuregwa ko ibyatangajwe na General Major Ekenge Sylvain ari uburyo bwo kuyoboza uburari kugira ngo leta ya Kongo ihishire ibikorwa byo kurenganya abandi bakomeje kugenda bakora. Uku gufungira abantu benshi bikomeje kugenda bigaragara ukaba gutera igikuba mu gihugu hose. Bizanatumye umuyobozi w'ihuriro rya AFC Corneille Nanga abagarukaho yibaza ikibazo kiri kwibazwaho na buri wese mu gihugu. Hibazwa uburyo umusivili akomeza gufunga abajenali Kinshasa bigafatwa nkaho abandi bajenali bose basa nk'abategereje umunsi wo gutabwa muri yombi.
AFC yabigaragaje ko itangazo rya FRDC rigaragaza ko hari ibitagenda neza ndetse ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bujegajega. Mu itangazo yanyujije ku rubuga rwa X yakomeje agira iti Kinshasa ntitukiyobowe n'ubuyobozi, tuyobowe na gereza ndetse n'ubwoba bw'imibare irivugira. Abajenerali 20 ba FRDC bafungiwe muri gereza ya gisirikare ya Ndoro, bafunzwe mu nyamaswa, 2 barapfuye ndetse imirambo yabo ntiyagaruwe, abandi baburiwe irengero. Uyu mutwe kandi wagaragaje ko mu gihe abantu bari mu rujijo, abo mu miryango y'abafite ababo bafunzwe bategereje ubutegetsi bwa Kongo bukomeje kongera abandi ba ofisiye ku rutonde rw'abagomba gufungwa binyuranyije n'amategeko. Ati ntabwo ari amakosa y'imiyoborere, n'uburyo bakoramo, n'uburyo bwo gutera ubwoba abantu aho gushingira ku miyoborere ihamye. Ubutumwa bwoherezwa mu ngabo burasobanutse, bwubahe muruce murumire ndetse musenge ntimube ari mwe mukurikira idoha tuhavugira ibijyanye n'amahoro, Kinshasa bakavugira igitugu. Uyu mutwe rero wagaragaje uburyo idoha havugirwa ingingo zubaka nko gukomeza kwimakaza ubumwe bw'abanyekongo, ubutabera bunoze, ubumwe mu ngabo, kubabarirana no kwimakaza imiyoborere ikorera mu mucyo ariko ntibikurikizwe. Kinshasa hakimakazwa gufunga abajenerali, imiyoborere mu ngabo idafututse no kutizerana mu gisirikare, politike y'ubwoba. AFC yagaragaje ko amasezerano y'Idoha atakora mu gihe imbere muri Kongo icyo bari cyose abantu bafungwa umusubirizo ku mpamvu zidasobanutse. M23 yagaragaje ko igisirikare cyacitse intege, ubuyobozi butubashywe bushyira igihugu mu byago bikomeye. Ati iyo ubutegetsi bumenyereye gufunga abajenerali bigakorwa nta manza zinyuze mu mucyo baciriwe cyangwa se impamvu zigaragara, nta bwizerane bukurikizwa mu gisirikare, abajenerali batangira gukekana amababa, abasirikare bagatangira gushidikanya, ikinyabupfura ntikiba kikiva mu kubahana ahubwo n'ubwoba buba bwiganje. AFC yagaragaje ko iyo ibizo bigenze gutyo igisirikare kiba cyacitsemo ibice, kitaba kigifite ubushobozi bwo kurinda igihugu kuko gicika intege, kugikoresha bikoroha, bikaba rero imvano y'amakimbirane y'imbere mu gihugu no mu karere muri rusange. AFC yavuze ko igiteye impungenge ari uko benshi mu basirikare bakuru bafunzwe hari abavuga igiswahili. Iri huriro ryavuze ko nubwo ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bihakana, gufunga abantu bashingiye ku kintu nk'ibi bishobora guteza ingaruka zikomeye. Uyu mutwe wibukije uburyo ibibazo by'abanyamacakubiri yimakajwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hashingiwe ku ndimi byazaje iki gihugu, bagaragaza bagerageza kuzana amacakubiri mu gisirikare ari abasazi ndetse ko batagomba koroherwa. AFC yavuze ko nta butegetsi bwigeze buramba mu gihe ufata nabi igisirikare cyabwo. Bagaragaza ko niba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gufunga abantu rwihishwa ikanagira ibyo ikorera mu mucyo nk'uko ihora ibyizeza Idoha, gutuma ingabo zicika intege aho kuzitera ingabo mu bitugu bizatuma ihorera mu mayira abiri, kwigaragaza neza imbere ya za kamera nyamara ibintu byaradogereye mu birindiro by'ingabo zabo. Bagaragaza ko ibihugu n'ingabo bikwiriye kuba bizakosorwa ibintu bikagenda neza nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragazwa. Bakagaragaza ko ibikomeje kugenda biba ari ibintu bitazigera bigeza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo heza, ahubwo bizateza ikibazo gikomeye nk'uko rero bigaragara. Hagati aho rero andi makuru akomeye, ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Martin Ngoga yagaragajwe FDLR ari ryo pfundo ry'ibibazo bihangayikishije u Rwanda n'akarere, bityo ko ibindi bibazo inama ya Loni ishingiraho bihabanye n'ibitezwa n'uyu mutwe bizaba ari gushakira amata ku kimasa. Mu kiganiro One on One Nation cyabereye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ngoga yagarutse ku bibazo by'umutekano muke bizabaye karande mu karere k'ibiyaga bigari, bikaba mu maso y'ingabo za Loni zihora zigamba ko zizagarura amahoro, nyamara
hari ubwo ziba zitiza umurindi ibi bibazo. Ugayibukije uburyo mu mwaka w'1994 Loni yatereranye u Rwanda jenoside yakorewe abatutsi ikaba irebera n'uburyo jenoside yatangiye, izi ngabo zikazinga utwangushye kandi ubwo zari zikenewe ngo zibashe kurokora abicwaga. Ati Loni yagize uruhare binyuze mu byemezo yafashe kugira ngo abagize uruhare muri jenoside bahunge. Ubwo yavuze ko Loni yakunze kuba imbarutso mu guhashya abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bahungiye mu burasirazuba bwa Kongo, bigatuma ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeza. Ati uyu mutwe w'abakoze jenoside wakorewe abatutsi wakomeje kwiyubaka, kwiyungayunga, kuzamura ubushobozi mu bijyanye n'intwaro zo gutera u Rwanda uko bihishe, uko ibihe byagiye bisimburana. FDLR yavutse mu mwaka wa 2000 ishibutse kuri Arire. Abayishinze n'abahuze mu mutwe w'interahamwe abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ingabo zatsinzwe za Exifare na zimwe mu mpunzi z'abanyarwanda bahungiye muri Kongo. FDLR yavutse mu bihe Loni yari imaze igihe gito yohereje ingabo mu butumwa bwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, cyazahajwe n'intambara zigamije guhangana n'imitwe yitwaje intwaro ibarizwa muri iki gihugu. Nubwo bimeze uko, inama ishinzwe umutekano ku isi yakunze gukerensa uruhare rwa FDLR mu gukwirakwiza ingengabitekerezo n'urwango mu karere, ahubwo bagasanga bashaka gushakira igisubizo aho kitari. ngo gati uruhare rukomeye rwa FDLR rwakunze gukerenswa mu mvugo n'ibyemezo by'inama ya Loni ishinzwe umutekano ku isi. Umutekano ukomeye udafite ni ugutuma habaho inama ya Loni ishinzwe umutekano yumva iki kibazo. Si uko bose batabyumva, hari ababyumva. Tuzi ko hari abagoreka ukuri bitari uko batabyumva neza, ahubwo ari izindi mpamvu zitandukanye. Yavuze ko umukoro w'u Rwanda ukomeye ari ugusaba inama ya Loni ishinzwe umutekano ikagaragaza ibibazo uko biri, ikanashaka uburyo yabyiga ndetse ikanabikemura nta kwinyuza hirya. Ati FDLR niyo nkomoko y'akaga gakomeye u Rwanda rufite. Ubundi buryo butazirikana ni ukuri buba bukozwe mu buryo butari ubwo kandi ntacyo bwafasha. Yagarutse kandi ku bindi bibazo byazaje Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari ibibazo by'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bakomeje kumeneshwa, bakicwa, bakimwa uburenganzira bwabo ku gihugu n'ibindi bibi byose, ariko abantu bagakomeza kubirebera hirya. Yavuze ko akazi ke muri Loni ari ukugaragaza igihamya cy'ibibazo, kumvisha buri wese ukuri kw'ibihari, ibibazo bigakemurirwa uko biri, aho gushingira ku makuru y'ibinyoma utavuga biriho ahubwo abeshya. Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye yibukije ko u Rwanda ruri mu bihugu bya mbere bizi cyane igiciro cyo kutagira umutekano kurusha ibindi, bijyanye n'uko rwageze kure habi hashoboka bitewe n'umutekano muke kurusha uwo ari we wese muri aka karere. Ati iyo duharanira ko hakoreshwa uburyo nyakuri mu bijyanye no kwita kuri ibi bibazo by'umutekano muke, ndetse n'iyo duharanira ingingo yo gukemurira hamwe wa karere kacu gatekane kandi buri wese abashe kuba yabigeraho. Ubwo yanagaragaje ko ari byo bituma u Rwanda ruba urwa mbere mu bihugu biharanira amahoro ku isi mu butumwa bwo kugarura amahoro mu bice bitandukanye. Agaruka ku biganiro byo kugarura amahoro mu karere biri kugirwamo uruhare n'ibihugu bitandukanye nka Qatar na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuze ko ubwe ko ari ingirakamaro ku masezerano ya Doha arebana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC mu guhangana n'ibibazo by'imbere muri iki gihugu. Ngo yavuze ko hari ibiganiro bireba abanyekongo ariko bigira ingaruka ku Rwanda n'ibindi bihugu byo mu karere, ari nayo mpamvu dukomeza gukurikirana ibijyanye n'ibibera i Doha. Impamvu ni uko u Rwanda rumaze imyaka myinshi rucumbikiye abanyekongo barenga 130 na Uganda ikaba ari icumbikiye abandi nkabo, ari nayo mpamvu iby'imbere muri Kongo bigera ku Rwanda n'ibindi bihugu byo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ubwo yavuze ko aya ari amahame yo gutuma ibyemezo bifatirwa mu biganiro bishyirwa mu bikorwa, agaragaza ko u Rwanda narwo rurajwe ishinga no gutanga uruhare rwarwo mu kugira ngo aya mahame yo kugarura amahoro arambye mu karere
abyazwa umusaruro. Ati nta terambere ryabaho nta mutekano urambye ari, nta mahoro yabaho nta butabera, ibyo byose birajyana. Akaba ari ibyo yatangaje urugamba mu burasirazuba bwa Kongo rwo rukomeje. Mu gihe rero kandi mu yandi makuru akomeye yagiye hanze agaragaza ibijyanye n'ibiri kugenda biba, aho rero raporo yitwa journaliste en danger jeudi ya 2025 yagaragaje ko ubuzima bw'abanyamakuru bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buri mu kaga, kuko kuva muri 2019 hamaze kwicwa abantu 12. Iyi raporo yasohotse ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 12 na 2025 iragaragaza ko hagati ya 2001 na 2018 abanyamakuru 15 bishwe, naho 2 baburirwa irengero ku butegetsi bwa Kabila. Ubutegetsi bwa Kisekedi kuva muri 2019 kugeza mu kwezi kwa 10 habaruwe abanyamakuru 12 bishwe, naho 4 baburirwa irengero. Iyi raporo iragaragaza ko ubwicanyi no kuburirwa irengero ku banyamakuru biziyongereye ku butegetsi bwa Kisekedi ugereranije no ku butegetsi bwa Kabila. Umubare w'abanyamakuru bafunzwe wariyongereye, kuko hagati ya 2001 na 2018 hafunzwe 24, mu gihe muri 2019 hageze ari 28. Ashimangira ko umudendezo w'itangazamakuru ukiri mu kaga, mu gihe abategura n'abashyira mu bikorwa ibi byaha bakomeza kwidegereza ntawe ubibabaza. Imiryango itari ya leta muri Kongo yasabye ko ubu bwicanyi buhagarara, ubwisanzure bw'itangazamakuru bukubahirizwa, ariko kugeza ubu ntabwo ibi birakorwa. Haracyakenewe urundi rugendo. Ni nuko dusoje banywanyi, tubashimire cyane. Ngaho tubashyikiriza amakuru atusoye y'abarabana n'umutekano, politique, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Wowe dukurikiye bwa mbere fyo ndasabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.